Hi bitches, welcome back to my YouTube channel. Ljudi moji, bukvalno danas sam se baš namučila za ovaj haul, tako da se molim vas ljudi da mi gledate videe i moje haulove i da mi se pretplatite na moj YouTube kanal Supreme Queen. Zato što ljudi moji, toliko sam se namučila za ove pakete, pogledajte, imam 2 paketa. Pokazat ću vam sad samo jedan, a u sljedećem videu će biti drugi, zato što mi ne vjerujem da ću staviti 2 paketa u jedan video, zato što bukvalno, pogledajte koliko mi došlo stvari, znači, kesa mi se raskinula, namučila sam se, nije im poštar došao na adresu i primijetila sam, htjela sam im nešto reći što mi ne dolazi na adresu, ali primijetila sam da dosta ljudima nije došlo na adresu, valjda kako su ovi praznici neće da radi ili nešto. I dosta ljudi je bilo u pošti i gužva je bila, ja sam mislila da ću ja biti jedina, obično kad dođem u poštu budem samo ja. I brzo sve završi, znači u oko 5 minuta, ali ne. Meni se ljudi odužilo. Ja sam bila prvo čekala red 15 minuta u pošti. Onda kad sam izašla iz pošte, nije bilo taksija. Mislim, bilo je taksija na štandu, ali taksisti su otišli da jedu. I bukvalno 3 taksija stoje na autobuskoj i na taksi štandu i nema ih, oni otišli da jedu. I da sam sačekala, ovako bilo još neke djevojke prepoznala me s TikToka, onda sam sad njima otišla sa taksijem. Ali su toliko i namazani ovi taksisti. I na primjer, te djevojke su išle u jednom pravcu, ja sam skroz išla u drugom pravcu. I hajde kako sjedimo zajedno, zato što zajedno smo čekale taksi i oni otišli da jedu i nema drugog taksija. Mislim, čekali smo da se vrati. I rekao, hajde, i bukvalno ljudi, one su platile za sebe i onda je taj taksista meni naplatio, kao da one uopšte nisu platile za sebe, kao što bi ja platila plus i one što su platile, tako da opljačko me. Ali hajde, šta ćeš, ja sam takva ljudi, ja samo platim, neću se raspravljati s čovjekom, žaliti ili nešto, šta ćeš. Uglavnom, ljudi moji, došao mi je to paket sa Temua i kako volim ovaj make-up vibe, baš me daje vibe kao Kleopatra, pa gledajte mi ljudi prelijepi korzet. I baš mi daje Kleopatra vibe, ove trepavice i to. Tako da, ne znam, ljudi moji, meni je samo usreću ovi paketi u zadnje vrijeme, vjerujte mi, ne znam šta mi se dešava. Mislim, znam, toliko mi je nekako smor, jer ja ljudi sam ljeti toliko raspoložena, toliko, ne znam, egzotična, toliko volim da putujem, svuda idem, upoznam se s tako preljepim, zgodnim momcima, bude mi stvarno lijepo. I onda kad dođe zima, niti gdje idem, nisam vidjela muškarca od septembra, bukvalno. Zato što ovdje sve nekako bezveznjakovići, stipse, ne smiju da se vide, stvarno ljudi nemam živaca, zato ne mogu stvarno te drame i te gluposti i komplikacije, tako da ljudi samo se vidim svanko kad odem za Beograd ili za Zagreb, ali sad vala niti sam išla za Beograd niti za Zagreb. Ne znam, ljudi, toliko se smorim kad je zima, vjerujte mi, sve mi bude tmurno nikako, toliko mi je dosadno, toliko mi je smor ovdje. Jednostavno se osjećam kada ljudi, ja ovdje jednostavno ne pripadam, ja ljudi sam svjetska diva, evropska diva, ja sam toliko uživala u Grčkoj i u Italiji, vjerujte mi, ja sam stvorena tako za Evropu. Ali eto, mora se izdržati, sad ću proći, sreća ako ništa drugo, ova zima nije toliko zima i nema snijega. Ali nisam toliko motivisana ljudi koja prije da budem na TikToku i da se palim na live-ove, zato što niko ništa ne radi, bukvalno ljudi me ne cijene. I tako da se pretplate na moj sajt, u opis profila, F2F, Barbie 668, ne, 6688, ne znam, nešto uglavnom u tom fazonu. Odite na moj link mi, preplatite se na moje videe, imam svaki dan objavim neki novi egzotični, seksi video, kao što sam neki dan bila u nekom Barbie outfitu, tako da imate moj momci divni šta da gledate i na šta da drkate, ali naravno divo da si još kupi, shoppingira i da putujem. Jer TikTok nije više moja glavna meta. Dok se ljudi ne promijene. Prema meni, ali ljudi, došla su mi čizmice. Kako je težak ovo. Došla su mi čizmice. U ovom paketu se nalaze čizme. Pogledaj kako su prelijepe, ja ne znam šta da sparim. Vidjela sam jednu trebala bi naguća, ali znate šta?
Ja nekad tako iskombinujem, na primjer, ovu kombinaciju, nešto, ja to sve zajedno skupa naručim, šta ide jedno uz drugo, ali, na primjer, kad sam vidjela ove čizme, i baš mirišu, kad sam vidjela ove čizme, nisam naručila ništa što ide uz ovo. Mislim, ja imam tako tih nekih, ovo, ja ne znam je li ovo koji je ovo print, je li ovo leopard? Bukvalno, baš će biti ona prava ruska prostitutka sa leopard čizmicama. Ali sam vidjela, ljudi moji, vidjela sam, šta sam vidjela? Da, bundicu kao u leopardu. Tako da bi volila da uzmem tu bundicu što dođe kao leopard. Ali sad kad su ovi praznici neću da naručujem iskreno, to ću tek poslije nove godine naručivati, jer stvarno sve kasni, ne dolazi na adrese, tako da ću definitivno sebi naručiti nešto tamo poslije nove godine. Ja, kako su lijepe. Isto ću biti ona brecka. I baš volim ovo baš nekako mi miriše. Sad ću to ljudi da isprobam. Da vidimo. Baš su fancy, baš sam jedva čekala ove čizme. I one prošle što su mi došle u videu, one što sam dobila za džabe, bukvalno nisu mi nešto. Zato što više sam ono kao schoolgirl vibe i to mogu samo nositi kao kad je kao schoolgirl outfit s onom suknjicom. Ja ne idu baš ovako, a druga stvar, nisu mi, ne znam, nešto me malo ubijaju. I da vidimo. Aj. Ide leopard diva. Ja, koja sam ja mačka. Crna mačka. Malo su mi velike. Jer nekad to nije po brojevima, sad sam uzela veći broj, ali zato što, na primjer, ne znam ljudi, na primjer, eto one prošle, one što sam uzela kao za džabe, za free, što sam dobila, one me ubijaju, a ove mi malo spadaju dolje u članku, ali možda je malo i bolje da nisu previše tjesne, jer mi se zna deska, puno nosim čizme, da mi upiru prsti naprijed i onda me toliko zaboli nokat, vjerujte mi. Još imam ove štramplice. I onda mi se te štramplice toliko navuku prema naprijed. Još plus imam čizme, dugo ih nosim i onda mi to toliko, znate, ubija. Ali sad, mora biti neka fleka. Ima neka fleka, jebem ti. Mora biti neka fleka, ljudi, na mojim čizmama, pa makar. Ne može to da ne dođe da nema neke fleke. Šta je ovo isto žvak? Nešto bijelkasto ima. Sperma. Neko mi je svršio po čizmicama. Nadam se da neki zgodni macan koji pakuje moje čizmice svršio po mojim čizmicama. Pogledajte me. Crna mačka. Razgibana diva. Odlične su, baš mi se sviđaju. Baš su top. Dobro, i ovo se pari ovako uz ovaj outfit. Crna mačka staje ti na put, zbog nje luta. Obožavam ljudi, obožavam. Iskreno, ovo je top. Baš su udobne i baš mi se sviđaju. Tako da, to mi je top. Da vidimo dalje što mi je. Ostat ću u njima. Baš mi se sviđaju, baš top. Da vidimo što mi je dalje došlo. Ja ljudi, da li sam jedina, pišite mi u komentare, koja čuva sve ove kese sa Temua. Jer meni je ovo žao baciti, je toliko dobra ova kesa, tipa ovo što je providno i ovo se ovako otvara i zatvara. Naprimjer, kad putujem, recimo, ne znam, stavim sve razvrstam, tipa kaladon, četkicu za zube, tako to, te face rutine stavim u jednu. Onda imam tipa za ogrlice,
Onda imam, ne znam, za sve imam posebno. I onda sve te kesice držim različitim veličinama. Ova je preslatka Baby Blue haljenica. Samo se nadam da će moći se čini široko, ali dobro, to nekad se čini široko, one suknice sa šina su se činile široke, a mogle su mi sve. Tako da ovo mi baš nekako ko preslatka Baby Blue haljenica, ko princeza. I to ćemo naravno, mislim to ću sad ovako nekad obući za live, ali ćemo to nositi kad bude putovala opet negdje. Onda sam se naručila ovo, ali dobro, ovo nije isti print, ja nikako ne mogu da pogodim isti print, ja imam toliko ovih nekih tigrastih stvari i leopardskih, ali ja ne mogu da potrefim isti print. Ovo je kompletić, ne, jest, ovo je komplet, ljudi, ovo je suknja, ovo je, ali nije isti print, ovo je suknjica i ovo je top. Kako ovo ide? Aha, ovako. Ovo vam je, ljudi, top. Vidite, ima ovaj push-up ugrađen. A ovo je suknjica. Ali ja stvarno, ljudi, nije mi isti print. Ja ne znam kako nađem isti ovaj print. Može li mi neko objasniti? Ja se ne razumijem u te printove. Znam da je ovo leopard, jel tako? Ovo je neki leopard, ja ne znam koji. Ali vidite kako je ovo. Ili ovo je leopard, ili ovo čita. Ili je ris, ja ne znam više ni 1000 tih mačaka i 1000 printova. Volim isto zebra print, ali preslatka mi je ova kombinacija, ovo sam isto dugo htjela. Je baš cute, ali nije isti print, ja se ne znam. Ne znam, ljudi, tako da... Volim ovo cirkonsko, naravno. Ja, ljudi, još uvijek nisam sve isprobala outfita što mi je došlo od prošlog puta. Ovo sam uzela broj M, mada, ne znam. Nekad uzmem broj M, nekad uzmem broj S, nikad se to ne zna. Ali kako je prelijepo, pogledajte, prava galaksija. Ovo bi mogla za Novu godinu. Ja tako, ljudi, imam prelijepe outfite, ja ne znam šta bi za Novu godinu. Mada, iskreno, realno, ja neću ni gići za Novu godinu. Moji snovi za Novu godinu su propali, jer ja vola da idem negdje. Ali, ljudi, nema se nigdje ići. Ovdje po Sarajevu sve je glupo. Da idem negdje u Beograd, opet i u Beograd moraš zakazati neki restoran unaprijed, neko pjevanje, da idemo recimo na Karleušu ili negdje. Ali ne volim ta okupljanja, zato što bude previše ljudi, gužva je, moraš da stojiš, nećeš sigurno sjediti, nije to restoran pa da sjediš. Bude gužva, ljudi se opijaju, drogiraju, ja stvarno nisam dio toga. Ja, ljudi, nikad u životu nisam alkohola popila, kap. Jesam jedino u Italiji, ona je kao limoncello, ali to je toliko odvratno bilo, samo sam kap uzela, znači gadno je, odvratno je. I stvarno nisam od tog društva, ne volim ta pijanja, ne volim droge, ne volim da se družim s takvim ljudima, meni je to dno dna, zato što ljudi, toliko mi je bez veze, toliko mi je bijedno, ne znam, stvarno ne želim biti u takvim društvima. I uščuje se na cigaru, dim. Tako da, ljudi moji, ne znam, ja ne idem po tim žurkama, ja sam više za nekog restorana. Recimo, idealni moj izlazak bi bio tako, ili za Novu godinu, kao kad sam bila, ako se sjećate, ljudi, u Beogradu, u Butici Trojci, kad je eto petkom i subotom bude bukvalno svirkaju, pjevanje i sve i dobra muzika, ali ipak restoran ti možda jedeš, da naručuješ i sve. Čak i to malo prebučno za mene, ali eto, ovo je preslatko i tako je Galaxy. Možda bi ovo mogla za Novu godinu, ovo kao ovaj Jewel, ali imam takve dobre outfite da više ne znam šta bi za Novu godinu. Ja se svaki dan oblačim kada je Nova godina. Ogrlica! Jao! Ali uvijek mora neki cirkon da spadne, vidite ovo. Uvijek mora neki cirkon da spadne. Ne bi bila ja da meni dođe ogrlica da joj cirkon ne spadne. Ja mislim da imam, čak je li ovo ista ogrlica? Pa ja sam isto ljudi naručila, ovo je isto. Ja sam mutava, ja sam istu ogrlicu naručila, više eto vidite ljudi, ja sam izbezumljena, ja više ne znam ništa imam, ništa nemam, ja sam mislila, vidi ovo je ista ogrlica. Ista.
Ali isto vjetna. Nije ni čudo, ljudi, nije ni čudo što sam 2 puta naručila istu ogrlicu, zato što toliko mi se sviđa ova ogrlica i ovo mi je iskreno najdraža ogrlica od svih koju imam, pogotovo što je ovo oko zlatna, tako da mi je ona najdraža i iskreno ne iznenađujem što sam je 2 puta naručila. Dobro je da nisam 2 puta naručila u isto vrijeme. Da vidimo šta se ovdje krije, ovo je neka ogrlica. Ali mogu se vala bolje zaštititi. Ovo bude li puknuto. Evo mi je kao ona roza, ja. Ovo je prelijepo, nema baš nekih rozih ogrlica. Ova ovakva ogrlica, imam ovakvu zlatnu, a sad imam i rozu. Znate da imam ovakvu zlatnu. Imam i ovako tamno ljubičastu, jer volim ogrlice na ovaj fazon. Bukvalno ovo sam ljudi uzela iz onog francuskog što je pljačkan. Kako se ono zove? Nemam pojma, ali iz njega sam ga dobila. A prekrasna je ova ogrlica, baš ono tako pink vibe. I naravno dođu naušnice sa tim. Tako da tamo kad se oblačim tako u roze da imam ogrlice, stvarno nemam nekih rozi ogrlica, imam možda jednu. Možda jednu imam ogrlicu rozu, da to odmah ljudi spakujem. Tako, da vidimo dalje šta je još stiglo. Imamo cvjetnu haljinu. Preslatko. Baš je preslatka ova haljenica, pogledajte. Ovo je baš ono za Italije. Baš ono preslatko, lijepo. Slatke ovi ovako haljnici. Imam tako, dosta tih tako cvjetnih. Budem opet putovala. I ovo je neka ogrlica, sigurno. Ljudi vučem je od ovih riskih čizama. Leoparski, ne znam ni šta je više. Bolje mi je bilo da mi nisu pukli ogrlicu. Šta je ovo? Nije ovo ogrlica. Jao, ovo je podmetač za mobitel. Cirkonski. Na ovo se mobitel ljudi stavlja ako niste znali. I ovako stavim mobitel. Gdje mi je, evo sad ću vam pokazati. I tako vam ja ljudi live-am iz restorana, evo ovako stavi se mobitel. Stavi se ovako mobitel i live-am iz restorana. Samo sam uzela sad ovaj cirkonski. Evo sam ovo možda ostaviti, ali... Ja imam crni takav obični i stvarno ovo je nešto odlična stvar. Ja kako god negdje odem u restoran imam ovo ovako, vidite, baš je lijepo. Samo što se ovaj ne može skroz složiti. A onaj drugi mi se skroz može složiti na mali ovako dijelić koji imam u torbi, a ovaj ne može skroz. Ali to nisam možda trebala skidati ovo sjajno jer je ljepljivo ovo. Ali eto, i to sam uzela. I tu imamo još jednu stvar, samo, sad čak još dvije. Još dvije. Imamo ove kao veš, ali ovo je utegnuti, ovo baš ono utegne, ovo stvarno obožavam. Vidite, ovo je baš ono kao high-waisted. Samo kako ovo ide, šta je ovo tanko, ovo naprijed ovako? A nije, ovo je pozadi, ovo je kod tanga, vidite, ovo je kod tanga pozadi. Ovo je kod tanga pozadi, da i dalje budem seksi, a da budem utegnuta. Tako da, ako se pitate kako sam ja ljudi smršala, to je samo ovaj kao
Vidite ovo što ide preko pasa. I ovo se skroz može navući ovako od ovdje. Tako da... A ipak će, znači bit ću tako skinny, tako utegnuta, a pozadnje će i dalje bude tanga. Imamo tu za kraj jedan korzet. Ovo je baš interesantan korzet, baš mi se sviđa, imam ovakav. Nisam dugo nosila neki bijeli korzet jer se baš prljaju, ali ovo je toliko moćno jer mi daje baš onaj vibe kakav ja volim, da mi daje vibe. Jer ja, na primjer, volim taj vibe light, ili kao bijela boginja, ali volim i darkness. A ovo je 2 u 1. Ne vidite ove kao perlice, ove kao darkness i ono crne perle, mislim dragulji, a ono je bijelo, znači preslatko. Mnogo mi se sviđa. Tako da, to je bilo to za ovaj video, a sada idem da otvorim drugi paket u drugom videu, što ćemo se vidjeti poslije ovog videa. Mislim, neću ga vam objaviti, ali eto. Tako da, preplatite se na YouTube kanal Spring Queen, Instagram Spring Queen Official, TikTok Spring Queen 37, link u opisu profila za moj sajt, to jest na Instagramu je link u opisu profila, ali eto, uglavnom nađite me, volim vas, vaša Keljica.